muraho neza, ndabasuhuje. Banyita Bumbogo, bahe bakwita ngo iki. Aha rero tuje nje kubahereza ikibanza cyiza kandi kiri mu miturire, nk'uko nakomeje kubibereka kuri kamera. Iriya ni view y'umujyi wa Kigali. Ni ahantu heza, hari ikibanza kiri ahantu hateretse, hari flat heza cyane. Ni ikibanza cyagira square meter 400 kinini, kitarengeje miliyoni 6. Kiri ahantu heza, hafi n'ibikorwa remezo byose. Ni ahantu heza cyane mu kagari tugiye kukwereka, mu murenge tugiye kukwereka. Umujyi wo ni ibisanzwe ni uwa Kigali. Reka tuhakwereke uharebe neza witonze ku rupapuro ngiye kugushyiriraho hano imbere. Uharebe witonze, nushake uhashyire muri Google, uhasacinge, urahita uhabona neza noneho witonze. Nkeka ko ikibanza cyo muri kukireba ni iki ngiki turi kubereka imbere ya kamera. Murabona ko kiri ahantu hateretse, cya accessinga umuhanda, kiri muri site. Ni ahantu hakaswe imihanda hose. Nubwo mubona nta mazu muri kubona, imbere yaho hari umuhanda principal, uratuwe neza kandi wegereye ibikorwa remezo byose. Ni ahantu hari ibikorwa remezo byose. Haragura aho hafi ni kwa muganga, hakaba hari ibigo by'amativeti, hakaba hari ibigo by'amaboding. Ni ahantu heza cyane. Murabona ko ahantu iki kibanza giteretse, uba uri kureba view y'umujyi wa Kigali. Reka tubereke rero rwa rupapuro ruriho aho wahashakira cyangwa aho haherereye. Nimero zo ni izo ngizo. Nugira ikintu udasobanukirwa, uduhamagare tugufasha. Iki kibanza ni imari, iyi ni sure deal, ni ibintu byose. Murakoze.